Reka nongere mwifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mukadukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka rero mbayikaze mu makuru yacu. Urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina wari perezida w'impuzamashyaka ya MRCD na Nsabimana Callixte wiyise Major Sankara na Herman Nsengimana, aba bombi bahoze ari abavugizi b'umutwe w'inyeshyamba wa FRN n'abandi bagera kuri 18 rwamaze gutangira kuburanishwa mu mizi mu mujyi wa Kigali. Kuri wa gatatu tariki ya 17 Gashyantare 2021 nibwo rero mu by'ukuri urubanza rwagombaga gutangira rw'abantu bagera kuri 21 bose rukarwa ruteganyije kubera i Kigali mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ku Kimihurura mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Urugereko rero rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rukaba ruherereye mu karere ka Nyanza rwanzuye ko urubanza rugomba kubera mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison yabwiye RBB yuko uru rubanza ruza gutangira ko bahisemo rero kwimurira urubanza i Kigali kuko ariho hari icyumba cyisanzuye kizafasha mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hanyuma yagize ati impamvu ati rwimuwe ni ukubera ko hifuzwa ko hubahirizwa uburyo bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ati twahisemo n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bw'uko abashaka mu by'ukuri kurukurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga rya live streaming. Ati ikindi tumaze iminsi dukoresha ikoranabuhanga haba kwakira ibirego, gukurikirana imanza. Ati twagiye dukoresha ikoranabuhanga. Ati nta kibazo kirimo kuba urubanza rwa Paul Rusesabagina, Nsabimana Callixte wise Major Sankara, Herman Nsengimana n'abandi bagera kuri 18 kuba rwabera mu rukiko rw'ikirenga ku Kimihurura. Yagiraga ati byari biteganyijwe ko urubanza mu by'ukuri rugomba kunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga z'ubushinjacyaha bw'u Rwanda zirimo na YouTube. Ati ubwo rero ubushinjacyaha bwasabaga ko dosiye z'abaregwa zihuzwa, bwavugaga ko ibyaha baregwa bifitanye isano ku kigero cyo hejuru. Ati ariyo mpamvu urubanza rwabo rugomba guhuzwa. Bavuze ko bose rero bakurikiranyweho ibyaha bijyanye n'umutwe wa MRCD FRN, bityo mu buryo bw'imigendekere myiza y'urubanza ari byiza ko izo dosiye ziburanishirizwa hamwe kuko mu baregwa hari byinshi cyane bahuriyeho. Atabaregwa rero mu by'ukuri akaba bakurikiranywe ibyaha birimo iterabwoba, gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, gushyira abana mu mitwe yitwara gisirikare, gushimuta, gutwika no kurema imitwe y'iterabwoba. Hanyuma umwanzuro wo guhuza izi manza wafashwe ku itariki ya 3 Ukuboza 2020 n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka, nyuma y'uko ubushinjacyaha bisabye bugaragaza ko gutandukanya izi manza byazatwara igihe kinini cyane. N'urubanza rwamaze gutangira, aho rero hari abacamanza birumvikana, hakaba hari n'abanyamategeko baba bagabombi, yaba Nsabimana Callixte, yaba Paul Rusesabagina, yaba Nsengimana Herman ndetse n'abandi bose bagera kuri 18. Ni urubanza rero mu by'ukuri rwitezwemo byinshi cyane, ubuhamya bukomeye bizakomeza kugenda bibera muri uru rubanza. Hanyuma tukiri kuri bwana Paul Rusesabagina, hari umutego bivugwa ko yatezwe akisanga i Kigali aziko rero agiye mu gihugu cy'u Burundi. Ati habura amasaha make ngo urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina ku byaha by'iterabwoba rusubukurwe i Kigali, ari kumwe n'abarimo Nsabimana Callixte wise Major Sankara wahoze mu buyobozi bw'umutwe w'iterabwoba wa FRN Rusesabagina yashinze. Ati ni urubanza ruteye amatsiko cyane benshi, ariko mbere na mbere ati benshi bashaka kumenya uko byagendekeye Paul Rusesabagina akisanga i Kigali aziko ageze i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ati tariki 27 Kanama 2020 nibwo Rusesabagina ahagurutse i Dubai nyuma y'umunsi umwe ahagurutse i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati yavuye i Dubai mu ndege bwite ya sosiyete Gainjet yo mu bwoko bwa Challenge 605. Muri iyo ndege hajemo na Pasteur Niyomwungeri Constante w'itorero Goshen Holy Church, bahagurutse bazi ko berekeje i Bujumbura mu Burundi. Ati indege ibasiga i Kigali. Bwana Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane nk'umwe mu babaye abayobozi muri Hotel Diplomate mu Rwanda mbere y'umwaka w'1990. Guhera mwaka w'1990 uyu mugabo w'imyaka 66 kuri ubu yabaye umuyobozi wa Hotel de Mille Collines. Izina rye mu by'ukuri ryatumbagiye cyane muri 2004 ubwo hakinwaga filime ivuga ku buzima abatutsi baba baranyuzemo cyane bahungiye muri Hotel de Mille Collines babayemo mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ni filime abayirebye banabaye muri Mille Collines bagiye bavuga ko kenshi ko hari ibyayikinwemo bitari byo, ari nabyo byagize Rusesabagina igitangaza nk'uwarokoye abatutsi muri hoteli, akanabishimirwa na Perezida George Bush wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Pasiteri Niyomwungere wazanye na Paul Rusesabagina mu ndege, we ni umugabo w'imyaka 44 wavukiye i Burundi, nyuma aza kubona ubwenegihugu bw'Ububiligi n'ubw'u Rwanda. Mu myaka ishize nibwo yashinze umuryango w'ivugabutumwa ugenda waguka mu bihugu birimo Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi na Tanzania. Ni umugabo uvuga ko amaze igihe kinini cyane akorera Imana kandi waminuje mu by'iyobokamana. Mu matariki ya 12 na 13 Gashyantare 2021 Niyomwungere yaganiriye na Jeune Afrique ifatanyije n'ikinyamakuru Libération, baganira hifashishwa ikoranabuhanga ry'amashusho. We yari i Kigali mu Rwanda, Pasiteri Niyomwungere. Niyomwungere rero avuga ko we na Paul Rusesabagina bari bamaze imyaka isaga 2 bamenyanye, bahujwe n'inshuti i Bruxelles mu Bubiligi, ari naho Rusesabagina yari atuye anafite ubwenegihugu bwa kabiri. Ati muri 2017 twahujwe n'inshuti yanjye iba mu mahanga itavuga rumwe na leta, yari izi ibikorwa byanjye muri Afurika. Paul Rusesabagina yari afite ibibazo mu Burundi bijyanye n'umutwe yashinze wa FRN. Ati yashakaga ko tubonana ngo mufashe guhura n'abayobozi bo muri icyo gihugu. Paul Rusesabagina ngo yashakaga kumenyana mu by'ukuri n'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bamufashe mu bikorwa by'impuzamashyaka ya MRCD. Yarabere umuyobozi w'umutwe wa FRN. Bwa mbere Niyomwungere avuga ko bahuriye aho banywera icyayi hazwi nka Avenue Louise i Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi mu gace ka XL. Ati yashakaga ko Burundi bworohereza umutwe yashinze kugira ngo ubashe kugaba ibitero ku Rwanda. Icyakora nge urumva ndi pasiteri umukozi Imana ku buryo ubwo bufasha ntashoboraga kubumuha. Ati birashoboka ko kubera ko ndi uwihaye Imana yumvaga ko ndamugira ibanga ry'ibyo yambwiye. Ati yari yanyizeye cyane. Nyuma y'amezi make ati namuhuje n'abakozi b'ambasade y'u Burundi i Bruxelles mu Bubiligi. Hashize igihe gito Niyomwungere yaje kuvumbura ko wa mutwe washinzwe na Paul Rusesabagina ushinjwa ibyaha by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi wakoreye ku butaka bw'u Rwanda, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Hanyuma yagize ati muri 2018 naramusabye tumusanga we mu Bubiligi. Ati namubajije ibibazo byinshi cyane kuri ibyo bikorwa by'iterabwoba kuko ntabyumvaga neza. Yambwiye ko abayobozi b'u Rwanda badashaka ibiganiro, ngo ariyo mpamvu rero bahisemo rero ngo kugaba ibitero. Ngo yaramubwiye ati abayobozi b'u Rwanda batandukanye n'abo mu gihugu cyawe cy'u Burundi kuko hari umuyobozi mwiza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma Niyomwungere yakomeje kumuhata ibibazo agize ati se koko nimwe mwishe bariya abantu b'inyabimata? Ngo Rusesabagina yarabyemeye bihurirana nuko na Nsabimana Callixte wiyise Sankara yari yaramaze gutangaza ko bari inyuma y'ibyo bitero. Pasiteri Niyomwungere yagize ubwoba atangira kubona ko yibeshye ku nshuti. Ati yarantengushye cyane ntangira gushaka uko nakwitandukanya nawe. Icyari gihangayikishije cyane ngo nuko yashoboraga gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Icyo Niyomwungere atari yakamenye nuko umubano we na Rusesabagina inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda zari zaramaze kuvumbura. Mu Rwanda rero ngo bari bamaze gusaba abashinzwe ubugenzacyaha mu Bubiligi gukurikirana hafi ibikorwa bya Paul Rusesabagina. Niyomwungere ngo yaje kubivumbura mu ntangiriro za 2020 ubwo yagiriraga uruzinduko mu Rwanda. Yagize ati iminsi mike mbere yuko mva mu Rwanda tariki 27 Gashyantare 2020 abakozi ba RIB barampagaritse kuko bari bafite ibihamya by'uko nge nawe tujya tuvugana. Ati bambajije kuvuga mu by'ukuri umubano wanjye nawe, bambaza ibibazo byinshi cyane. Ati bambajije niba koko ari we muyobozi wa FRN. Niyomwungere rero yamaze iminsi igera kuri 5 ari mu maboko ya RIB, nyuma baramurekura ariko basiga bamubajije uburyo agiye gukomeza umubano we na Paul Rusesabagina. Yagize ati nabwiye ko ngiye guhagarika kuvugana nawe, ariko umwe mu bakozi ba RIB yansabye gukomeza kuvugana nawe nkamenya neza ibikorwa bye. Ati narabyemeye. Uwo mukozi w'Imana rero ngo ibyari ubucuti na Rusesabagina byahindutse ubutasi kuko nta yandi mahitamo yari afite nk'uko yabyitangarije. Hashize iminsi rero Rusesabagina yongera rero kuvugisha Niyomwungere. Ati yambwiye ko agiye kugirira uruzinduko mu Burundi, ansaba ko namuherekeza tukajya i Bujumbura kuko ni igihugu nzi neza. Ati ndakeka ati ahari byari nko mu ntangiriro za Kanama 2020. Paul Rusesabagina yashakaga guhura n'abagize FRN mu Burundi ndetse n'abayobozi b'icyo gihugu. Icyo gihe rero nari namenyesheje abakozi ba RIB ko wa mugabo bambajijeho agiye kugira uruzinduko mu Burundi kandi yansabye kumuherekeza. RIB rero yambwiye gukomeza, banyibutsa ko nabasezeranyije gukomeza kumucungira hafi.
muri Nzeri 2020 Paul Rusesabagina abwiye ikinyamakuru The New York Times ko yari agiye i Burundi ku butumire bwa Pasteur Niyomwungeri, ati nyamara we arabihakana akavuga ko ahubwo yaramuherekeje, agira ati niwe wansabye ko muherekeze i Burundi, ntabwo nigeze mutumira. Yashakaga guhura n'abayobozi ba FRN mu Burundi ndetse n'abayobozi b'u Burundi, ati yanyifashishije ngo muherekeze muhuze nabo mu gihugu cy'u Burundi. Imyiteguro rero yo kujya i Burundi ngo yarakomeje, ariko ku ruhande Niyomwungeri agahereza abamutumye makuru yuko imyiteguro iri kugenda, nabo bagategura uburyo bwo kumufata cyangwa se bwo kumuta muri yombi. Ati naramubwiye ngo yansanga i Nairobi, ariko arabyanga, ambwira ko adashobora kuza muri kimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari aje mu ndege isanzwe kuko hari impapuro zo kumuta muri yombi leta y'u Rwanda yari yaramushyiriyeho. Niyomwungeri avuga ko RIB ariyo mpamvu yamufashije kwiga umugambi w'uburyo Rusesabagina azafatirwa ku butaka bw'u Rwanda. Ati intego yanjye kwari ukumugeza mu Rwanda atabizi, ati rero naje kumubwira ko yafata indege yihariye, mubeshya ko abayobozi b'u Burundi bemeye kuyishyura, nuko arabyemera. Hanyuma tariki ya 27 Kanama 2020 nibwo Rusesabagina ageze i Dubai nyuma y'urugendo rurerure ruva i Dallas anyuze i Chicago. Pasteur Niyomwungeri ngo yari yarahageze, aramwakira anamugeza kuri Hotel Ibis aho yagombaga rero kuruhukira by'akanya gato. Niyomwungeri niwe rero wishyuye iyo hotel. Paul Rusesabagina amaze kwitunganya, bombi berekeje ku kibuga cy'indege cya kabiri Dubai, bagombaga gufatira indege bwite Challenger 605 ya Societe Gen Jet ibaruye mu Bugereki nkuko babitangaza. Ati nge wujuje ibisabwa byose ngo tujye mu ndege, twembi twari dufite pasiporo z'Ububiligi, bityo ntabwo byari ngombwa ko tubanza kwerekeza cyangwa se kwerekana visa z'u Rwanda ngo duhaguruke i Dubai, kubera ko yarazi ko twatumiwe n'abayobozi b'u Burundi. Rusesabagina wabonaga nta mpungenge afite nimwe. Bageze rero mu ndege, ibintu birahinduka, umugambi abakozi bo mu ndege bashaka kuwuvangira. Ati ubwo twageraga mu ndege twese twari tunaniwe, ubwo abakozi bo mu ndege batangaza ko twerekeje i Kigali, naramuvugishije kugira ngo murangaze, atabyitaho. Ati bahise rero baduha ibiryo, ati n'icyo kunywa, kubera ko rero abakozi bo mu ndege batari bazi imipango yanjye, kandi bashobora rero gukomeza gutanga amatangazo ko tugiye i Kigali. Ati nababwiye ko inshuti yanjye inaniwe kandi ikeneye kuruhuka, kandi ko Rusesabagina yaje gusinzira. Indege rero imaze kugwa, Rusesabagina yakangutse azi ko bageze i Bujumbura, yakirwa n'abakozi ba RIB bamuhata ibibazo bitandukanye. Ati nta mahane yigeze ateza, yahise amenya ko yatezwe umutego awugushijwemo n'umukozi w'Imana yafataga nk'inshuti ye. Ati kuri uyu mu by'ukuri nk'uko basoje bavuga, ati kuri wa gatatu nibwo Rusesabagina asubira imbere y'urukiko ko byashinjwa by'iterabwoba, nibwo bwa mbere kandi aza kuba ahuriye mu rukiko na Nsabimana Callixte Sankara wahoze avugira FRN na Nsengimana Remani wamusimbuye ku buvugizi bw'uwo mutwe, nyuma y'uko mu Ukuboza 2020 urukiko rukuru mu rugereko rwihariye rubanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka wanzuye ko dosiye zabo zihuzwa. Paul Rusesabagina aregwa ibyaha birimo iterabwoba, gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, gushyira abana mu mitwe yitwara gisirikare, gushimuta, gutwika no kurema imitwe y'iterabwoba. Yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe muri Kanama 2020.